Assalamu alaikum. Jamaat, kerdeşler, ineler, ağalar, ejiler degендей. Mına бүгүн бизде жакшы жөрөлгө. Биздин жигиттер, биздин имамыбыз Медет ушул Курбан айтта уюштуруп, спорт оюндарын уюштуруп атат. Мына ушул Кудайым ушу 5 мал намаз окуган Кудайым жеткизсен, анан ден соолукту чыңдап, ушундай бизде жакшы өрөлгөлөр болуп атат. Elimiz çurtu zaman bolsun, жаштар ден соолугун чыңдасын, намаз окузун, айылыбызда, жерибизде, кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык, бакубатчылык, жакшы жашоо болсун. Анан сиздерге ушу биздин ушул спорт оюндарына катышабыз деген жигиттерге ийгилик каалайбыз. Ден соолукту чыңдап, дайыма биздин имабызга окшогон жигиттер, анан уюштуруучу биздин Мурат жигитибиз ушул бизде уюштуруп атат. Мындан дагы буларга ийгиликтер каалайбыз. Кудайым колдосун. Алладан тилегибиз аткарылып, жаман жакшылык күндөрдө Кудайга ушу кийинки Курбан айттарга чейин аман эсен болойлу. Ийгилик каалайм баарыңарга. Баарыңар жакшылап катышып, настроениемди көтөрүп, баарыңар анан спорттун жыйынтыгы менен анан акырында балдар жыйынтыктап берди, ошо белектериңерди тапшырабыз. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly jamat, hoş gelipsizler. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz şükür maqtovlardy aytaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlardy aytaylı. Muna bugün hurmatly tugandar, eng musulmanlar sүйүнө turgan gün turabı. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Allah subhanahu wa ta'ala bizge 2 bayram berdi. Anın birincisi Oroz ayt bayramı, ikincisi Kurban ayt bayramı. Oşol Kurban ayt bayramında turabız. Бардык бул Курбан айтта кедейи дагы, байы дагы сүйүнө турган байрам. Бардыгы бир курсанчылыктын үстүндө жүрө турган байрамдар. Мына ошонун Курбан айттын урматына бүгүн ушул Шакафтар мечитинин жамааты ушул сайдагы айыл өкмөттөргө, айылдарга ошол ынтымагы үчүн жана ушул мусулмандардын байрамын бүткүл мусулманга ачык жарыялап көрсөтүш үчүн мына ушундай иш-чараны өткөзүп жатабыз, алхамдулилlah. Себеби урматтуу туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллага сүйкүмдүүрөөк дейт. Ошого бул мусулман бир эле урматтуу тууган мечитте эмес, балким көчөдө дагы өзүнүн жүрүш-турушун, өзүнүн күчүн көрсөтө алыш керек. Бир мусулман 4 кафырга күчү жетиш керек экен. Ошондуктан туугандар, адам баласынын денеси чың болсо, туурабы, ден соолугу чың болсо, анда анын ибадаты дагы жакшы болот. Ошого бардыгыбыздын ниетибиз ынтымак болсун. Бардыгыбыздын ниетибиз иншалла күч-кубатты топтоп, ушул күч-кубатты ибадатка коратыш болсун. Жана дагы ушул жерге келгенибиз иншалла бардыгыбыздын ынтымагыбызга себепчи болсун. Жана ушул айыл башчыларыбызга дагы, жана ушул келген конокторго дагы ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы бул оюндун тартиптери азыр 8 команда болду, машалла. Айылдардан келди. 8 айылдан келди, 8 команда болду. Команда түрүндө иншалла оюндар өтөт. Oyunlar acımanya болот. Ошол команданын ичинен bir бала чыгып калат. Командада 5 адам болот. Ошол 5 адамдын бирөөсү гана чыгат. Ал эми гол күрөшкө ошол командадан сырткары адамдар кире албайт. Ошого бул жерде күрөш дагы ошол команданын ичинен чыгат. Азыр бул жерде 7 түрдүү спорттун 7 түрүнөн болот. Иншалла бардык оюнчуларга, бардык спортсмендерге иншалла ийгилик каалайбыз. Алла субхана ва таала ар кандай кырсыктардан сактаган болсун, күчтүүлөр жеңсин, иншалла. Күчтүүлөргө ийгилик каалайбыз. Жана жеңилгендер настроение болбой, бул ынтымак үчүн гана, майрам үчүн гана. Бардыгыңыздарды кыргыз элим майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана ушул Шакафтар айылынан бүткүл кыргызстандыктарды Курбан айт майрамы менен куттуктап кетебиз. Азыр иншалла спорттун алыска чуркоо түрү башталат. Азыр чуркагандарды жөнөтөбүз иншалла. Assalamu alaikum wa rahmat. Мынакей айыл башы өзү баш болуп спортко салымын чоң кошуп атат. Алла разы болсун. Кубанч экебиз. Мындайынан тарткан жакшы го телефонду. 85-жылкы жигиттердин арасында да жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жүрөт. Алмел айылынын айыл башчысы мынакей. Достор, бүгүн Курбан айт майрамыбыздын урматына 11 жигитибиз азыр кросско чуркаганга даярданып атат. Айда. Айыл башчыбыз келе атат, макей.
Maşallah. Bakın dostlar. 11 jigit. Dispozo maşinada oturup tartıp ketip o'zi hazır maka dostlar. Ayıl başı o'z kelatat. Oy. 85-жылғы айыл башчы акебиз Кубанч аке жаштарга орун бербей келатат. Машалла, машалла. Баштага чыга берди. Ушундай жүрө бер, ушундай жүрө бер. Орто. Өтө сол. Орто келатабыз. Belli de uzak Avrupa detayına kaldı. Alo. Dağda da lemna pistin ayıl başı uz kelatat. Maşallah, maşallah. Gösteri bezin. Aha. Kelatat, jaştar kelatat degендей. Жаш жигитибиз Кубанч акебизден озуп кетти го. Машалла. Бул жигит чуркап жүргөн экен, артта ойнап келатат эле шашпай. Машалла, мынакей достор, мынакей достор. Бүгүн Курбан айт майрамыбыздын урматына биздин ажа акебиз Медет тамла жакшы ушундай жылда ушундай оюндарды уюштуруп берет. Алла разы болсун. Чындыгында хадисте келгендей, алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман Аллага жакыныраак дейт. Спорт бул денсаулыктын булагы. Дайым спорт менен, ыйман менен өнүгөбүз. Биз азыр спортко басым болуп атабыз мына. Азыр кросс алыска чуркамай болуп атат.
Allaqachon bola o'tib ketdi qo'y. Maşallah maşallah. Yek küçüğün молодец. Azamatsız ayılbaşı, azamatsız. Maşallah maşallah. Azamatsız. Nerede finish. Altıncı geldi. Yedinci. Молодец. Oy azamat. Azamatsın. Gel koy, ayda koy. Bazıma kişiler. Sekiz. Bu sport, anan musulmanların bayramı. İçine özübüzün adet jакталык ысыдагы көрсөтөйлү. Ачууга алдырбай, жеңгенди да билейли, жеңилгенди да билейли. Мына честный кылайлы. Анан туугандар бул жерде команда 7 команда болду. 7 команда болду. Ар бир командада 5тен ошол 5 бала гана могу спорттун түрүнө катыша алат. Башка катыша албайт. Болбой эле бирөө наракта бир нерсе болуп коккуз эле кетип калып ордуна бирөө кирбезе, атак кире албайт туугандар. Түшүнүп алайлы башындачы. Анан кийин жок бул кириш керек эле, анан мен кирип болбой калды, эми келдим могу киргиз. Жарымында келип дагы кире албайт. Түшүнүктүү болду? Азыр могул жерде дагы эгер команда түзүлөт дейт турган болсо, азыр башында түзүп коелу. Ашыкча адамдар болсок, бир команда түзүлүп чыкса дагы болот. Азыр бул жерде 7 команда, Сумсар намазкана 1, экинчи Мончоктөбө командасы, үчүнчүсү Май, 4-чү Шакафтар Токтосун Ажы мечит, 5-чи Сумсар Сентир мечит, 6-чы Алмабел, 7-чи Сумсар намазкана 2. Ушул командалар. 5-5тен аты жазылган, булардан башкасы кире албайт, катыша албайт туугандар. Түшүнүктүүбү? Ар бир спорттун башында айтып беребиз, мындай кылынат депчи. Түшүнүктүүбү? Спортту көзөмөлдөөчү Жамин менен спортту көзөмөлдөөчү башынан аягына чейин Жамин менен Мурат эке. Ушуну угабыз туугандар, Башкалар аралашпайлы. Ушул экөөнү угайлы, ушул экөө кандай десе, ошол нерсе болсун. Түшүнүктүүбү? Ушул үчөөбүз карайбыз иншалла. Азыр Ажиманиянын түрү болот. Ажиманиянын түрүн азыр көрсөтүп беребиз. Ол толук чыгыш керек. Мындай кылганда караңыздар. Мындай болдубу? Тургандан кийин гол чыгыш керек, чыканак. Түшүндүрүңүзбү? Чыкпай эле мындай эмес. Түшүндүрүңүзбү? Гол чыксын, гол. Ылдыйраак түшсүн деп коеруң. Кээ мындай эле башынан кете берет. Анан мындай түшсүн. Ошондой. Гол чыканак бүгүлсүн, кайра бүгүлгөндөн кийин турсун. Толук. Мына эгерде Мурат эке толук кылынбайбы, ал эсептелбейт. Түшүнүктүү? Эсептелбейт, аны саналбайт. Азыр ушул 7 командага ийгилик каалайбыз. Ким утса кете берет. Анан ол жерде эсептегенде биз мындай кылып түстүк, караңыздар. Бардыгы көрүп алып, билип алыш керек. Анан акырында жыйынтык чыгарганда чото биздики окшошпой калды, окшойт деген нерсе болбош керек. Ошого могул жерде мисалы ким канча кылган болсо, биринчи саны жазылат. Андан кийин мисалы эң көпкө 5 балл берилет. Андан кийин 4 балл, анан 3 балл. Ошондой кетерле беле. Түшүндүңүзбү? Наркы 3 баллга чейин 2-1 эсептелбейт, бүттү 0 да. Түшүндүңүздөрбү? Акырында ошол жыйынтыгы чыгарылат. Өткөн күндө эле орозо айт болду го, ошондой эле жыйынтыктар чыгарылат. Болду анда. Бирден башка бериң, уже болуп калды окшойт. Болуп калды окшойт, бирден. Сумсар намазканадан Ажимания. Келиң Муратке сабак бер. Ketdi. 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Толық түшөт. Азыл қош. 22, 23, 24. Çıkkın en sana. 26, 27, 28, 29, 30. Dostordunuz mu? Atın ayt. Akıl. 1, 2, Ya adam sam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 35 mi oldu? Öz tam bir yağa dikkat. Çıkmaya da tol. 36. Evet çıkmaya da. Çıkkan yok. 37. Tol tol. Murat var mı? 38 ben oşaçı sana adamda. Adaştırmay turganızda. Sudaga başı yer. 39. Oşunda çıkardı oğlum. 40. 41. Görola giyin kamandalar uçlarına çıkmayın. Hangi 43. 30'a çeyin yarım kaldı. 4. Bolgan takasa çıksar bu. 5. 6. 7. 8. 9. 50. Azamatsın. Maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Taza düşsün. 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Çıdap koy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 oldu. 6, 7, 8, Jetip koyayım Azamat. 9, Ay Azamat. hadi kol. Ey Azamat. Azamat. Allah razı olsun. Ayrı tam ayrılınca gitti buna ki dostlar. Murat özüm make Suriye. 4, Almanya'dan 6, Almanya ayrılınca gitti buna ki dostlar. 8, Murat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Ye küçük üstten. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70. Ake Sumsar ayrılan. Havuz ake. Ye maşallah. Oho. Oo bu kişi 7, 8, 9, başka yerde slujba kılgan ekan ha. 12, 13, Şetelken kaptat etken. Maşallah maşallah. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Cam açtan bir şey 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52. 11 tane koyamam. 53. Komşu tuzu komşu erkek bu erkek. Aydan. Köçü kotarıp gitti komşunu bırak. 57. Ay erkek tabi. 58. Aydan. Hadi altımız kılamıyor. Ölüyorum gelsin varam sana. Ya baldı. Ha baldı. Ha baldı. Keltirdin ya. Hadi. Ha baldı. Köçü kotarıp gitti. Abi erkek şeval. Almabel ayından özü uyuşturucu. Medet damlamla ke dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Daha 50. 51, 52, 53, 54, 55, Maşallah. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Daha 30'da. Ha 30 tane. 71, Erkek damla bu. 72, 73, Hadi. Ha. 74, Lan duh ver tuzana. 76, Spokojno latan. 77, Bunu en başladı. 78, 79, 80, Daha 20 kaldı. 81, 82, 83, 84, 85, 88 qilib qo'ying ama. Ya. Allahu ekber. Azamatsiz. Aka Sapash polvon chiqdi. 4, 5, 6, 7, Medet damladan keyinida Sapash polvon chiqdi bunaka. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, düşmeye kalıp 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zor. 55, 56, Yok mu öyle? çıkmaya kaldı. 65, Aslında göğün kesmiyor. 68, 69, 70. 71, Daha 30'da. Erkek bu bala ya. Qatar! Azamatsın polvon. 73 turdu bunaka. At üstünde, o darışmayanda. Hazır bunu jana qilamiz. Qaysi komandaga tushadi? Ha? O'shani hozir taqta olamiz. Shartini qol Idris. Sharti bunday. Tartishab atlar jana atlar da qo'shilib ketmasin. At boydan tursin. Üstündegiler. Anan keyin bu komanda jana qilib tartib turib qo'yversam, o o'zi ketadi-ku. O'zi ketib chiqilsa da bo'ldi jenglar. Qisqasi üstündeki yerga tushib qoldi, bitdi jengildi. Tushundingizlarmi? Boshdan qarmasa bo'ladi. Qisqasi aljag'i o'darishmay. Ha? Ketdi anda, boshlandi. Ering ish bunaka do'stlar. Qarangizlar, biraz chiqamiz. Genen turamiz, tug'anlar, genen. Sapash orqaga chiqdilar. Yer eki ketdi. Okey. Mana bismillah ilk polvon.
Adam üstündeki erengiş meke dostlar. Kamçılar kuandı. Kuan attı çüde. Kuandı kamçılar. Azamansınlar. Жақсы. 1. may menen Sunsar Center. Mana dostlar. Baştaldı şart düşün. Adam üstündeki erengiş meke dostlar. Yo bismillah. 1. maydın atı gülü göşet. Hay! Haytay! Vaytay! Maşallah. May cenişte. Azamansınlar. Alma bel menen Sunsar Namaskana 1. Kettim meke başlar. Gitti. Kuançeke atınız küçtü eken. Hadi. Gitti. Haydi gel oyundan kurtarın oyundan. Oğlunu ver. Ha. Malik Balban. Oh, dan çektiğimdi. Ayyo! Oho! At küçtü eken, dan çek. At dan çek eken. Malik Balban çek işke jetti azamat. Monçokto menen Sumsar hazır engişke çıkartmak dostlar. Dayar mı? Atla biniyoruz atla. Atka mingile. Oo mınake. Monçokto natı özgö çeken. Attıqa turak kamçıla. Oldu danga derişiyle başlanırsa ha. Manas karma mekanı. Çırlatıyla karap kalın mı Nazay? Çırlatıyla basma. Monçokto natı çüdep koğla. Çüde Monçokto. Monçokto natı jetele atatta. Azabası var. Şu Monçokto'nun atına 10 kilodan cembere tokşayt. Alma ölmeden 1. may mınake dostlar. At macit koyat. Kuançeken atı semzirağı eken. Armadı bol değil mi? Bilekten karman bilekten. At cıgılıp kaldı mınake. Atlar dayar imgile. Çüdeden çaktı. Hayyav! Dançak dadileken. Dançak. Cevap verdin mi kız Salatoy? Dançak dadileken. Sen cumhur ekersin dinleyin. Ya bolda ya gün ispet oldu. Salay. İngile atarsa. Ha atka. Talvarlar atka. Gel gol deriş. İki attan Arabistan'dan gelen atlar eken ha. Okey dostlar. Okey. İki önten atı dança eken okey.
Salman Bey çıkartta. Ay! Moyundan qarmağın, bilekten qarmağın. Ay! Süleşme güle. Kuvancaka türtü verin kuvancaka. Kuvancaka tartın. Atınız küçtü eken. Koyuvergen de öyle yaptı. Kuvancaka dancağınız çalamay kaldı. Göstiydi. Cengenin bir iki geçe atmak ya dostlar. Okey. Yehe! Bir yağı başkaça oldu. Çüde. Attı vur. Vur attı. Tohtosun Hacı Meçhidi. Aha. Sumsar namazxanası bilen Tohtosun Hacı Meçhidi'nin balbanlar hazır. 1-2'ge küç sınarışat. Yetti. Malik dançaktı çüde. Dançak zor dançak. Ayyo! Allah teyze. Okey, Sumsar. Cengiz dostlar. Şakaftar Center namazxonasi 3-chi, 3-chi Monchoqda. Qolganlari bo'ldi, hesab. Oyunga kam bersin. Ha, kameram posma. Kaçay? Bizden görevli. Kiste koyma kiste. Ortaga tartayın oğul. Ondan davul Qarayt. Ketdi. Hayda! Hey kardeş! Monchoqda amaki. Bir, iki, üç. Boldu. Yetkiz! Keplan çeçim olsa. Zamir! Keplan çeç! Tam özüne de qarab tur. Kaçay açıqsan he. Yok kis dışarı kaldı. Aydan. Menen Sumsar namaz. Kisi üstesi. Yer aydı koydu. Maşallah. Oldu. Zor oldu. İki, üç. Koğan palvan. Buğa yekiden çıkmadı bu. Birden bu oyaladı. Kana bismillah. Kaç. Evet. Zamir sen dağıla qaytmapsın be. Ötmey dur ama tatatsan. Kaçam. Ready go. Bir, iki, üç. Ya Zamir qaytmapsın. Ayyo! Hayda aydılar.
Zamir Cengiz'den uçup ketesің. Сапаш, олчалық түрісі бар ма? Жылып тұрға жыл бияқа. Жер, 2, 3. Болды. Сымсар бір еке түсір. Моншақты. Süper ikram Sudelar. 1, 2, 3. Ayda kuvan! Ayda! Jер, 2, 3. Yazamı! Harbi çıktan. Sımsar. Krandı açıkla. El gözüne kaç kıla hey! 1, 2, 3. Sabaş balvan. Sabaş balvanға қызыққан екен, мына қазір көрөбүз. Екі балванды бір күшін ұстап көрелікші. Benim oğlan. Bir, iki, üç. Kaçay. Çıktı bay. Oldu ese. Bitti. Başla kalmaz. Jumadov falan jengişe жетті aka dostlar. Ketdi Quvan polvon. Ese. La havle ve la. Uyga tashlab qo'yarganda aka. Men ertaga bir sugin o'tamiz sizga, aka. Baya jana Abdullakilar ishon. Kucungan. Aldı. Oldu. Oldu. Ayda polvon ayda. Buna. Buna ip tartıştap at bunu. Ayday ver.
Krasovkada çekilip ketdi. Çöp tutuşta ver. Çöp tutuşta. Tişte ver. Ak küçüğün balvan. Kurban al, hareket kılsan dayı. Hareket kıl. Taşla. Durmadan taşla. Haydacılar. Oldu. Azamazsın. Azamat. 1-2'ge it tartış mınake dostlar. Kuant balban menen narkı balan tanımadım. Şakaftar monçokta ekan. Getdi balvanlar, getdi. Kuan balvan. Kuan. Bir marketten. Brek hareket kıl. Taşla. Aldığa taşta. Aldığa taşta. Breki adam. Taşta deyim. Taşta polvan. Ha boldu. Sürüp kettik. Azamatsın nake. Öte küçtü boldu ökönükö. Eki balvanga deň ийгилик. Azamat. Birinci palvanlar çakrat. Monçokta böldün bir palvan. Birinci maydan bir palvan. Geliңиздер туғандар. Тақсырға да рахмат. Либойна чыгып атат. Baştaldı. Ben kötü vurma ama. Oy Azamat. Moçaktı. Palvandарды bir qatar tanıştırıp koyun qol. Судья. Eki palvan tanıştırıp koybeş bu. Ирал эке, Сумсар намазхан атынан Баба Раушан Алмабел намазхан. Başladık. Alış. Allah kadir miralık ayday verin. Алмабел намазхан az yenge. Azamatsınlar. Sumsar Şakaftar ha? Tamam, şaşma. Alış. Getdi. Sumsar Şakaftar mınake dostlar. Sumsar. Hareket kıldı Malatya. Esep. Azamatsınlar ökön örteň. Sapaş balban menen maydan bir taksirini akebes var eken mınakey. Liboyuna çıkıp görüp atat. Bulu sport. Alış.
Hoppa. Azamatsınlar. Sumsar. Sapaş balban жеңишке жетти. Тақсырға да рахмат. Қармаштырып қойың, шашпай. Alış. Kettim мәке. Oy azama. Yaşını aytıp koy. Azamat, öteң Azamat. Şu yat koyar mı? Baştal. Alma ver Sumsar. Alma önünden Sumsar'ın palvanımına ke dostlar. Ayla aralığında ушундай спорт oyunlarını uyuşturup atабыз dostlar. Өтө жакшы. Ак күчүңөн палван. Alma ben. Алып элдин палван жеңишке жетти мынакей. Азамат өкөтең. Сапаш палван менен ошол инебиз чыкмай болуп атат азыр. Шакафтар айылынан Сумсар айылынан мынакей достор. Токток, колуң кармат кой. Шашылба. Шашылба. Нормально кармагыла. Şaşılma. Birinci tıkak olduğundan şaşma karmaş falan giyin. Şaşılba. Start. Alış. Айдагыла палбандар, эки өтең палбан экен мынакей достор. Олмат өкөн өтең. Sumsar, şakaftar. Аха. Эки айылдын балбаны мынакей достор. Курбан айт майрамыбыздын урматына мынакей. Охо, мынакей Сапаш балбан. Кармашып койгула, кучакташып. Кол алышып койгула. Азаматсың Сапаш. Alış. Ketdi. Sen erkeksin davay. Эки өтең Азамат. Ийгилик. Ana bismillah. Ha bir alık gel. Aylanma ver özür Bir alık gel. Nek şaşmayla. Atar be. Aylanma ver. Bir halka var mı? Var. Özünün üstüne özünü kes gerek. Var. Özünü köter et oğlum. Ahmet. Göster çıkı atlık. Bir alık gel. Hareketini yazlar. Kaçma. Al bir alık. Seke vay. Kaçma bir alık gel. Молодец, зор ойын болду. Азаматсың. Баш балбан менен Сумсар. Алмөөл, Бауш балбан. Эки балбан бир көрөлчү.
Tartib olaylı. Ha, qarmashib ollar. Shashpa, shashpa. Start maketdi. Qana bismillah polvonlar. Abishga aytan. Bo'ldi. Aralasha berbe jon turlar. Tinchroq turg'ila deyim. O'yin zo'r bo'lyapti. O'yin ko'rmaysizlar be. Albatta, intimoq o'yin. Alloh bermesin sarg'ama. Hadi, bayqavatır bildirin. Momentni ko'rib atat, momentni polvonlar, momentni angib atat. 9. Hayyo! Baştaldı. Moment kötü atat balbanlar, moment vaxtınız. Cam başqa kelse kötü atadır. Hadi. Молодец. Я молодец. Пол чемпионатından yerim. Bağış balban cengi şircettim.